Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Randy? Oh, abay ka na sa daw ka nakakita kanya, kalpasan ng lokat mo tri daw. Kasano ko mga jak mas daaw, jak espektaren nga, umay ka dito kaserak. Naperdyan kami. Naperdyan kami. Abag sungad na kami dito lawag, nagpamanila kami kuma. Ngayon naperdyan kami. So nga, ako mati amok kapag dagusan dito eh. Kabayatan ng rhyming, matarimaan ti lugan mi. So nga, sinapol ko ti kaseram, tapos dito ya. Dito ka lang ang mga rabi. Di na ka di pastraken. Di ka di mailiw kanyak. Siyempre, mailiwakin ka. Ni, api na itong timplay mo. Ito ni, mailiwakin ka. Manong Nemi, pinastrek ko nga rod ni Randy. Boyfriend ko ni Randy, hindi pala nga da kami di third year high school. Manong Nemi. Ijay ilimi. Nasama kami nga nadaan iti relasyon. Marama-rama nag-idin, di kinibibig na, di irot ti arakop na, Manong Nemi. Saan nga nakapagbasa, Manong Nemi ni Randy, iti college, ngem simrik na dagos iti trabaho, pahinan ti isuna, iti may nga freight truck. Agbibiyahe da Manila, Cagayan, Isabela, kanda dumapay. Ilin sa siyak tinagbasa Manong Nemi siyak ti Burdek. Kada kami nga kakapsat kat siyak layangan tiyan awan asawa na kat ikalikagom datatang kininanang nga pagbasahin dag iti kolehyo. Nga piyalaing kunada nga siyak kano iti makapagreduar. Kat na adda anak iti linteg. Wano addaan datatang kininanang iti linteg. Ganas kang naksuruten. Ako nada di ka palang makiboy-boyfriend. Kang runanti amin, awan kuma, iti paka-distrakan, wano saan nga pakatuluyan, iti panagbasak. Adak idin Manong Nemi iti third year college, iti dumanggas ni Randy, na perdyanda, kaya dito iti imayan na. Ngayon managsakanak siyempre, nagsipod ta, kail-ili ko isuna. Inyam amo kisuna ti landlady ket sandamat kiti aparitan nga mangawat kami di sang ili ng runa no kabagyan mi wenno umay magsarong karkada kami. Nagluto kam nga duwa. Gapot na napanggimatang iti bangus dahil sukanot agsigang ket naimas ti pandangan mi Manong Nemi kalpasan na ti amok idi ket agpakada. Inakon, dinamot ko na. Kada tawag di kakaduak. Di ka ano pa natarimahan, bigat to kanon, lumalpas. Malak to lang ang tagasintoy. Ay natikit mo sawan. Umiyanak ditoy. Kahit mo sawan. Uy, agkait data. Manong Nemi, siyempre, biyahero isuna, at itugtugot ng arwatan na nagdigos kami. Nagtutbras, magtutbras na kalpasan na adda kami itiwanag ti kwarto, idara cover na. Randy, agbasbasak pa ilaing. Randy, agbasbasak pa ilaing. Diyak kayo talaksiden nagdatatang kininanang bakang sikuga. Ngem, nalipata ko ndeta nga paglintagan datatang kininanang idi maaron tirignak. Ilagas asog akon Manong Nemi, naggabgabo kami ni trabaho ti kama, idita ibiyat ng tipana na manong. Oh, Randy, Randy. Ori nga tan ibabawi ko Manong Nemi sa anin. Tawari padasan ng oksutan. Takitaan na. Igawid ko tapos nagkasta ka ni bagak nga ituloy na. Gabuta nagmayat Manong Nemi. Nagmayat kat arig na awan ti turog mi iti day di nga rabii Manong Nemi. Di makata
kakistalo nga bulan tinapalabas malpasan manong name iti umunang ay may kadwa nga semestre iti kadak iti third year. Iti sanak matan nga matatngan. Pimpakamok manong name kini Randy. Nataramidan ta Randy masikog akon. Tagawid kan sa di balayo. Taumayak na. Ta agpakawanta kada kita nagkanakken ka. Ano nga tati sumaruno nga pasamak papagayam. Tingin ang inggan kahit sumagmanulay nga paset. Di ba kasalitaan lagip tinapalabas ni Randy iti ni Carol. Ni Carol iti Ilocos Norte ngayon tayo pinauluan iti naperjanda. Gabog nga minta naperjanda naman ni Jakasera ni Randy kat naman Jakasera di girlfriend na ngagbasa-basa. Ita masigugan. Ala, anang arat sumaruno nga pasamak. Alagad tuntunan tayo ano at sumaruno nga pasamak. Madaanan nyo, papagayam. Paki-like yo, paki-share yo, kaya nag-follow kayo kuma iti page ni Paring Ray, saan kayo pa nakapag-follow. Kada ito yung madama nga live ngayon tayo aramiden, video tayo, magbiboya kayo. Yeah, happy watching, and thank you. Para kayamin nga sa kapada. Kasi ito aramiden tayo. Patikim, pasimsiman, para mananda kayo pailaan. Kada ito yung lagip tinapalabas ni Carol iti Ilocos Norte may ka-5 ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Pebrero. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Missing Story 2026 babayan ken ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii ken iti programa tingalagip ti Lapalabas iti Action Radio DCJC Lawag, iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo alagid agkakadakkel a premyo. Wow. Aya, agkakadakkel a premyo ko natayo at 50,000 pesos tawatan ti grand winner. Ken kastamutin 30,000 pesos, ti awatan ti first runner-up, second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken, may isang special award. Umawat iti 5,000 pesos. Diba? Naglalakala niya iti premyo. Una, nagdapo amin kini Ray Fiesta. Di tao Honolulu, Hawaii. Kahit milay nga may kaniti gondaway, di kita adaan iti true to life success story nga may basa iti lagip tinapalabas nga inta pakaadawan iti adal liwliwaken pagsalamingan ti biyag. Okay ba? Okay ka na yun, okay? Saan? Okay nga siguro. Ay, okay met siguro. Saan lang nga siguro. Talaga. Yeah. Ag-share pa lang. Kasta kayo kumamet. Yeah? Ag-share kayo. La. Kada tayo share kong picture ni Jaya nga search nga kandidata iti search for Little Mr. and Miss iti Fiesta Tilawag. Paki-like yun yung picture mismo, ya. Paki-like and paki-share. Ayun. Nagkura ka. Ituloy tayo tumandaw naman at pagkasalitaan ni Carol. Yababatay lang Napimitas to iting kay panang dengag ken panang buya into no aldaw 12:30 hanggang alas 2 city program ating lagip tinapalabas. Hindi man ganda to ikwa. Panagyaman ken awis datoy first grand finalist tayo. Ni dati man tayo hakon. Pangatang aguni kang kanayon nga kastoy ti mapaspasamak. Terererereren. La 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 lan. Na 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 nan. La 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 lan. La 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 la. Ito na eh. Tinteteng
First Grand Finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Rema Godoy, iti Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Dagyan tayo, ti panagyaman ken awis ni Rema. Ang giyaman ang unay, tanapili ti pakasalitaan ni anapnuan ti panagigasang lasa. Anangawak iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ket awisin kayo nga surat met, iti lagip tinapalabas. Iburay yu met ti pakasalitaan nyo, apakaadawan ti adal kan sursuro, ket padasan nyo met ti mangama. Yan. Yan. Sa ti boses ni Rema. Dati first grand finalist tayo. Hindi wala tayong pantalati ko. Team song tayo. Ito yan. David Kablangwan, birthday tangal daw. February 6, Friday. Happy birthday kini Jeneline Castillo from Kagawad and Mrs. Hill Castillo. 48A, Kabungaan, Lawag City. Ayan. Ito yung ituloy yan. Di ba kasalitaan ni Carol? Okay. Ituloy ta nga rin din. Dito nga pakasalitaan ni Carol, iti Ilocos Norte. Kasta una nga rin ti pungtot ni tatanggat ure na danog ni Randy. Idi mapang kami dito balay ket impakaamumi nga gayan ayat kami ket masikuga. Tapos daw na yung isang sangit marong name ni Nanang. Ket ora mismo iti nga pamamidya balay marong name akaduak ni Randy. Kung ani tatang irubat ko di kiti arwate ket pumanaw ako. Linaksidak manong name di tatang kaninanang gapo iti kastoy nga naramida. Natunday, tarapapda, para itinak pa nagbasa. Nga ore kano kasyak la ko mga buridak iti makapaggraduar. Tapno adlan to mamat ipanakkel da, nga adda anak da nga may sa accountant. Simurta kang road kini Randy, kat nadano mi dito'y balay da, nintatang na manunemi, nga gapgapo na palang idi iti ospital. Kapag tama nagsaksakit. Naganano sa karon. Uwen. Palubusak ni Randy nga pa nagtrabaho, akas pahinan ti pride the truck, at dadig iti aldaw, siyempre saan nga sumangpet, umiyan iti lugar nga pakadalunan da trabii, pasari duwa nga aldaw, ken may sa nga rabii, nga awan isuna. Mabanak malatak at pa-check up manang nemi. Iti tunggal kay schedule nga pa nagpa-check up ko. Pasaremat nagteksak kada nanang kinitatang, nanang kumusta kayo? Siyak, okay lang. Nanang pakawalandak kuman. Iwawan timaw out ko nga text back da manong name. Aging nga dimtengen ti panagpasngay ko manong name, imbaga kini Randy, ngagbakasyon pelaan ta mga no anytime ket aganaka kon. Nagbakasyon nga rod manong name ket idi tagpasikalak. At da isuna ket nangayaban niti ambulansya tapno ni kasta ket may panakon ti ospital. Ket karkararak ko manong sapay ko ma. Normal nga ipas nga ikot anak mi. Sabi ko man ta makalasat kami nga gina ket nakalasat kami manong. Lalaki junior ko na asigud manong name niya Randy. Hindi na iristrunan, simrek iti pa nakakwarto mi iti anak ko, manong name idit ay bagana, at sa nga idita. Sino? Hindi makita na tatang kininanang. Tatang! Nanang! Dahil gagapaw si kinakmanda po ko. Guwapo man lang. Guwapo ka talaga. Nagyaman tang, nang, may kayo. Ginabod no na. Nagtulaga mi kininanang mo, kanimbagaming kinirandi. Ano apaman nga rumor kan dito eh. Rumor kayo dito ospital sa Giant Balay, iti pagtarusan nyo. Tada kami. Kininanang mo, iti mga sikaso ti apu ko eh. Kaya nagsubli kamit lang iti pagadalan, ta ituloy mo tagbasa. Basta nga rod tinapasamak manong. Paliragnan na kami kinirandi nga di pa nagkasar. Agbas-basa, ituloy ko lang tagbasa manong name, may sapay nga tawin, nagrutuarak doon.
Kat kunak kinirendi no kasta nagkanaig kami nga kontrolak. Sabi nila kasta, kada oray no agsukukak basta makapagkasar kamton ka na danton na trabaho no makapaggraduan. Anong name no apay mo kami na naperdyanda, idi kat imay sadya kasera. Sa bagay manong name na ati pala nga pagbiit iti palang graduar ko. Ngimdimteng matlang ti panagraduar ko manong name yung nga nagtake iti board kat nairuar ko at yung manong name nga nadaan ako di trabaho. Ni Randy manong name iti arapap na idi kat maadaan ti oray apukot na mat nga negosyo. Talayang mat nga drive, adolescensya na, amo na mat ti agil deliver, so nga, idi maupapay lang ti bagun nga pangiloganan na kadagiti angkatan na nga ikan. Idi ay Cagayan, manong name, sana ibagsak kari na dumadumang at siyandaan ng runa iti Ilocos. Ngimidikuhan manong name, nadaanin ti bukod, nga lugan kat dayta ita ti negosyo na. Nagkasar kami manong name, agtrap-trabaho ak idinto taniya Randy ket adabukod ng negosyo. Talo di kiti nagbalin nga anak mi manong name ket datatang kininanang ti mga ayawan kadakwada kabayatang agring negosyo ti asawa ket nagtrap-trabaho ak. Pasaremat income sarungkaran ti ama ni Randy Jebalayda. Dito nga rin, di ba kasaritak ba ng name kadagyaman naklaunay, tilaing mo nga nang ibasa ket sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak na nagbuya ka nagdangig, more power to your program. Tingaragyaman nga pagaya mo, Carol, iti Ilocos na. Carol, thank you. Thank you mat kadagita ay nagbuya. Ngayon, napimbinas ti panakabuya yun to, into no Aldao. 12:30 king ganati alas Ados, iti programa tingalagip. Tinapalamos, sinagtultuloy ng Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta. Thank you kani Nuralin Perdido Tamalay, ni Trely Matthew Bello, Delia Pimentel, ni Erlinda Stabilio, ken kastamatan kani sino ba yun? Awan ni Erlinda Panterosete. At kanon sa di Manilan, nakabakasyon man na yun. Kasi nakapawat na ito Pilipinas. Kahit na dito Pilipinas, dito paspasyar na. Ngayon jacket, pupuklat na dito California. Di ba? Okay, madam na malayang, kikita tayo tumatlang iti Dear Manong Naming nga programa, iti Dear Manong Naming nga page. Salamat kada kay amin.